Ebusiafo me di nchia sonko edi bremo ende wie yi. Ye frame me Abu Mahama. Me na me personal assistant Emma Nana Sammorduah sampa ma hene. Ene ye be pie mu court. Ni ye ba ye no na court ne nsem nyina efa contempt case. Nana Sammorduah ye sampa ma hene edi ba ye edi tia abranti bi a ye friend of Farouk Ahmed obo ne hu yaw ne hu samrani yaw Sammorduah. Se obu court enimtia. Enti ye ba ye dada nyina on ma court but ene ye be pie mu court. Ena lawyer ba ye be sre court se wo sre court enyi asem no nkwa enimu no mumma ne mre na anu ye bi e wo ho bia no onfa metu court enimu the court no judge no edit to ma ye lawyers nso can say they don't have any problem with that because nipa no ye di ba ye no ye ti say ye se oso ma na enkoye yi de ne ekeka ho na say ne watena se ye hunu say de bi mra bi wo Ghana no obe ma lawyer aba abegina mu ama ne dia emre bi a wo hia bia no court no mfa ma no na onko sesie no ho na wo mra na ye nyina ye mehia enti court e call ne nkrata mo ahwehwe ye any legal vacation court be break Friday no aba on the 15th enti wo mo hwe ne nyina ewie ye no eno mo hunu se de bi o mo mfa asem no enko hye ye 28th of October no na ye ba ne ye wo bia na ye nyina ba beka because court be call on a Friday or Friday ya or be ba on the 15th of October into about 15th of October pe on the 28th no na ye nyina ya ba na enu ye bia o mo de be down court no na ya hweso na judge no agina so ne owo bia no waka kyerɛ enti ebusuafo sa na tie enti ye beda obi biara ase aye ne se ene wa ma ne lawyers aba na ye ba na ya ba beto asem no so ebinom dwin se na denti na akwa ekire too much sa na se eba if say court no break Friday we ya na ene aye court no judge ne ntimi nka so wo mama ochena ne ene ko trewa no ye bra na me transem na memu ade bi ye nya nuoma sa se otimi ma no adequate time a ono ankasa ebetimi a prepare na anu ye bi obo no de aba no wanka se wa ma no mre papa e ma na prepare the sun ekoye and the court to break on Friday na omaba on the 15th of October then on the 28th no na ya samba court nti abusia sana ekusi ye ti ebeda obi biara si na ye fi say yes oso oma ya society say yes omo say ya na yekotena baby ene ye di anoyie na free chief justice so ba no ye di tunkata so di ba no si no ye no ya hwefo ene ye tiefo ye buwom ene ye sign nim so mu ye nim difo nti ye nya ade a ye be fi say ye wo adwene bi sin wo mu a ye dada wo ti ye de nokre e wo yafa ti nokre ene ye ka enti ene wa man lawyers aba court aba be sre court ena court ama ne mre na onkomra na unim ne ye mede pa ne say lawyer na okofa no eye the same lawyer ofa no emra ye gazette Nana Sammorduah a wodi ba court say yen cancel Nana Sammorduah ne gazette no sa lawyer kro no na wafa no nti ayemede to which me say lawyer no nim asem no mu dada enti ebe ma ye mre pi ye beka na ne mra ne sie no ne yaka ti mesro obi biara obi anka na komanto ne yam enye gidigidi yo enye nuoma saye enye enu ne kire se wo ye be ma ni yo wodi mra ne amamre ne amane ye ade no ene kire se o nyansa eni mra te sa na Nana Sammorduah odi kan e de be kikire sampa oni ne nua ba yele modan sa nimde ne nyansa ene abutre na omudi be kikire sampa no eno nso na Nana Sammorduah otoso mienu waba be di na de no sa nso na wono nso odi e be kikire sampa ti e beda mo nyina ase e beda mo sepa ni etoso mienu a mepese me ne mudi nkomo kakra fa ho eye market na yes besi no sampa ebusiafo emra Nana no mo kikire sampa omo hunu se sampa bebi a esi no eye vantage area sampa be ko nanimu ti Nana no mo di market area editu ho kese pa eye market because current place na ye wo no esa ti Nana no ko di market sa asase ne tu ho se eho ena ye be develop ne ye di adwana kɔ ho se ne ye be obi aba obenya baby atenase na wetimi adigwa in a decent way
Nti emra President Mahama edi the policy edi by say or the 24-hour economy market ebano. It was something na ema ye ni jipa. If you say niye na ewo ye na nanom tremopo enu nti omudi asase tu ho no ye hunu say saade no na President Mahama eba be implement edi amayen. Nti emra eba asa no ye na Sammorduah etu ni mpanyinefo Sammere no eye atwame hene Nana Techipoku ene abusua panyine Abu Mahama ene eyi anananom mpanyinefo ni bi emomko DCE ho DCE eka se opese omo be share dissect ne nyina Sammere no mo share dissect ema nananom ka kire wom se eye asida ena omodi bre president ene na pamfo se otimi consider sampa no odi saade iba nembo musan ba aba be kai wom se nananom ewa asase da ho a sa project no bekoso DCE ne mpanyinefo eda nananom ase eka kire wom se ne omodi aba na omatie na se mmere so na omo ba betu sa na mo na ombema omaso ate enu ena yedida mu a na ewie hunu se omokọ gina old market ho se omo kati sword edi abesi ebububu sa market no esifoforo ebusia ye any problem with whoever DCE be decide say oko kati sword with. But what we have a problem with and say market ya ye nuama ye maamenum ene ye yerenom ekodwa so ema ye nya bibidi no ukobubu agu ansa na waba besi foforo sa mmere ne nyina no where will they be a hifa no mudi omunuama begu and moreover sa market na okwa bubu no ya develop up to a place enti ye betimi aye second satellite market enti yesre wom se omumfa market no enko bebi a initially ye kwakire wom no but still they are doing it timamufo amwo sampa ne yemesre mo ne se wenye ahini asem ena enye politics mesre mo eye about development of sampa enti enya ade a mo beja ne pamienu miensa bia sebi yesi wo matoto fie ni bia ewo market ni ho no a omo ba be develop enti ye di market ni kono ho a omo fi say the value of buildings na omato no ebeba form enti bibi ombe ye bia ye be bubu sa market na yasasi ni biom no eno ana omo hwehwe eno na emwa yen ti mesreti mamufo omo sampa mo maye nyina yen kambom DCE ade a wo ba be ye ade a ebema wodin da ho forever MP mun come together na munya ade a ebema be beneficial to the community. Sa place ya ye ken ye benya lorry station wo ho ye benya nuoma bebre e wo ho a ebebo akuru no enti emra mu ye no nsi no enam se we no mumbubu nti no ebema dwadie no akoso ye wie we na ma move omudi omakoho ebema IGF from the district no bekọ enimu na yesi amu bebubu a na market no ena mu se no nti yesremu a enye se ye ne mu pribibi sre na yesremu se sampa kuru no e deserve better sase na ye nananom de tu ho no momfa market no enko ho munyai we no manensi ho na ye nuamanom ye yerenom ye maamenom omonkoso andi dwa wo ho na motu mobu ase na musi we wie a na ma relocate do makoho we nso betimi ayo another satellite market krobia ne ho an market ye baako e betimi aye ama na ye nti sre na ye sremu yenem se mo na tumi no ekora mo mo na ye to aba no ye yi mu menim se we asem we aye kan se President Mahama eti asem we no di nani behwe a ono ankasa bekasa de bi enye ento asomu se ukwa akobubu store dan nyina ukodwiri ho na wasi ebrasase virgin land wo ho a edayie a honso na kuro no develop eko mesremu engineer bia wodi animu mesremu DCE no enim we no mo ka se wo see apart from old market no the market cannot be sited in that place mesremu engineer you are a trained engineer and you are an agent for development emayen you so chieftaincy issues emayen you so politics Emma won't take a decision be enya de bia at the end of the day no the nation as a whole will not benefit from it mesremo matiti say yes binomo ka say the current market no nepa mienu miensa bi ne kura stores no enti omo bubu no omo si a na obi enya bi
na omo no omo kura na akwakodi omo udi akosi no ho ade no na omo apesa o chema wom na chema wom se ne be yakro no be kɔ nanim enti mesre ema obi biara ntena ho enka se ye politics ema obi ntena ho enka se ye ahensem enya ahensem na enya politics. We are calling on the leadership of the NDC to intervene and tell the people on the ground to do the needful. Mesre enya obi abusua sika ene ye de kosi market no eyo on my money nyina ye taxes a ye tua ene ye de kosi enti mo ma ye follow ye ego enka se meknyaka se meye we a meye na ye koye no wa ha ene na binum no madi nkonim obi biara ne wa wadi nkonim ni obedi nkonim eye the nation Ghana any okura ye friend Sampa any the traditional area any district na ye friend Sampa no ye nyina na ebedi nkonim ti mesre DC mesre MP minimum akasa esie na meno the way I memetie no in my upbringing enemy training no mene won kasa ewo kokua mo mame mfa nsem no embetudwa ba mesre mo se semo amene mo aka no enka montie. It's not a victory for me. It's not a victory for Nana Sangwa. It's not a victory for you as an MP. It's not a victory for you as a DCE. It will be a victory for the good people of Jamai North. Where they were be now one day be wabo akokra na wonam ho. Ni yebeka say DCE adani MP so ni develop sa market no. Ni yebeka say MP ahenkwa penso ene develop some market ya station bibia wo mu hwe current market edru ha ye enipa etne ko brono na aka me nua ba comfort ne baby a na yi we ne cold store we ni nyina nepa occupy that area adentia because ehwa no sha mesremo you don't demolish functioning market while there is a virgin land demarcated, well situated for the same purpose. Mama yenya ye selfish ego. Mama yenya ye nyoma bi na yen think about Sampa as a whole. Medamasi, nyame nka mo nyina ho. Enti eno na mesro obi biara wo Sampa ene ne mpotemu se. Mama yenyina yen sorry na yen can no to the demolition of the old market no. Na yanko buildi 24-hour economy market no a new site while businesses will continue at the old place so that ye benya satellite market ni bi e de aka ho na aboa e makro no akonkan when him say we enye too much of accident Mr. Adani DCE me no waka say tie mesro be able to say no to some people and think about the collective interest of the people of Sampa traditional area and the Jamai North. Medamasi. Nyaminko obi biara ho. Emebu no amu Sampa. Me hunu video bi emebu no bi kase ya dada mo na entutrasa mo amu ye mo twem ho afri mu. Eno ne mempaibo. Mesre Nyankopon ene ye nanam saman ene Sampa ensuo nyina se nyame beka makoma. Emma sa tutrasem ene nuema boni amu ye ne nyina na mo begyan na madwin mu daachi ho school na mo bekọ na mo akọ se adwuma na mo bepesua na mo sua mo ho se nuoma ekoso no ama ye cashew business no eba form emwayen e be chekom na e be dien hwe nanu daylight around 4 o'clock armed robbery die na be mam ranti afatuo se ye kobokro no because omudi enkrofo echi emomodi omuhwammo. And therefore, this is where they are going. Sampa is not like that. Sampa na enye sei na etie. Ti mesre awufo mujai mu mano emma binumu se omumbo awom no munyane ye omo nakoma hwehwe na ebedurumre bi amobebo nkokora ne mmerewa no mu mana anka omeye mu daache omhwehwe mu no they will not be able to look at after you. Ti mesre mu Sampa ma maame no mu ne papa no ma mo Sampa mo be sorry na mo twe mo ma no afri to trasem endruboni ene nuama enye na mo twe ne nyina afri mu because wasre the security agencies eyi me hunu na no me drive ko krobi so me mbodin no me ko ho no me hunu se police for mo ye operation na mo retrieve drugs ne de keka ho mo nko Sampa
we tofi ne ne keka ho ankrofo ye na monkoye underground studies na map o nyina na monchichi sa ankrofo no because ye dachi as a nation and as ankrofo selfish people are destroying mesre enti yebeda obi biara si moma monkoso na ye ntena sondwie mu na moma ye mo sampa sondwie ho ban ese nie enam de hyeyoso ama na babidi wonsam no de hyenom ebo ho ban whatever royalty has handed over to royals protect it and obi biara ne ho a obi di ntokwa be brand woni papa afuo mu na obeka se omunyina mu enko because ugigi so a wo papa no ban and omese no as long as we are concerned ye de Ghana mra amamre ne yamane and ye de beka asem bia ebeba ye mfa ntokwa ye mfa kidigidi ye nya bibi biara ne ye nim say at the end of the day no obi biara opesampa yie no wadwini a sampa da na koma so na opese ye konkan no oni ye be ya adwin mesro obi biara moma yenyi ye pese menkomenya moma yenyi ye selfish desires and free ho na yendwin sampa nkanko ho na yenye ne ye a ebema ye din atuna hoda edi amayen Mr. DCE Mr. MP assemblymen mesremo it's not about politics. It's not about chieftaincy issues. Mama yemfa market no enko the new place. Ne yenya old one no ho. Ne yenua manum, ye yerenum, ye mamenum, ye papanum, ye ofasenum, no munni bia wo ho. Ye si we wie nyina bia se 3 years so, 4 years so, 1 year ne de be wie o. Ye wie a ne ya move akọ. Na we nso ababe another satellite market for Sampa. I think this is a laudable idea. Meda obi biara si. Nyame nka obi biara ho na omoye nyina ho ban. Eye musomfo Abu Mahama. Sampa man hene na Samba Jafla otosomienu. Ni personal assistant na menemu edi nkomo yi. Meda masi. Nefa akonwa enso na mada adofo ene abusuafo nyina asi. Se menua ba efiri mu a motimi ebeta mechi yetimi ye na yi kwakra de wa mobile no mama mani gibrusu medamasi nyame nka obi biara ho obi biara ade bia o hwere ro me ho bia no nyame onhyira mo se mo beda odo adi kire me meni abusua ne nyina ye damasi me ba me free eye na eye me ko eye no me ba me dru eyi brekom abrante bi hia me o ka asem bi kire me o se me pe wasem enye se ne wu ka no nyina na me pe nembo me hunu se even though say I don't like what you say but I know what you say is the truth nto ka ya na me ka kire se me danasi na me mpa ebo ne se ono nso befa nokre na ewo ne eme ka no mu na ode aye na dwuma na amana dwen mu nya ne se metano na ono ankasa hunu se ye nokre die ommomodin se obefa na ode aye dwuma ebusia enhwe nipa a wo ka asem no ba hwe nokra ewo asem na wo ka no na fa ba obra na ebesi wiye medamo nyina ase mrepamu ye besan hye biom bye bye.